tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan tituyo agat gatanga, maribaneng. Ken adto met ti suklem. Day, ay nawaw. Apay nga 5 pesos lang ti suklik, mare. Husto lang mare, ta 250 met ti kwartam. Apay, sagmamano ay ti 1 kilo ato yo. 245 maray. Ay nawaw. Ngimi naman ay. Tamayat ti quality ti tuyo alakok ita mare. Saan akas iti sigod? Anya? Kita ngamin madlaw a fresh. Saan nga stock mare? Awan mo't makitak anag dumaan da, mare. Amangan mo't no ibagbagam laang dayta tapno dakkel ti tubom, mare. Ay saan mare baneng? Barya laang titubok iti tuyo aginatang mo. Kasto, tituyo nga ipanpanakkel ni Mari Ninita. Ay nawaw, agreklamo ka man ako nakaw. Asino nga itisan nga agreklamo iti nagnina a presyo ni Mari Ninita. Agasem ngay, 205 lang ti 1 kilo atoyo idi napalabas. Ita, 245 metan. No di mo kaya ti presyo na. Di saan ka kumakaminan aging mata? Nailaw anak nga road, kunak ano 205 latta. Saan met gayam ta 245 metan. Kita kung tito yung ipagbagang. Aday taman oh. Kitaem. Nga? Ha? Isuma alagayam May ti quality dahi ta atuyaw. Saan akas itituyo aginatang mo iti napalabas alawas akas lang nagbuo. Manulaang matitoyo ija sentro. Inton sumaruno ba ka? Ijay sintrulat ng ti paggatangam. Tapno awan ti ado reklamo ba Ay nawaw. Si kamat ti lumabas iti paraangan me nanatarsing. Sa dino ti papanam. Mapanak man iti tersina ni Ninita at dalamapan ko gatangan. Ay, no siyak ti si kanana. Saan kan amapan iti ayan ni Mari Ninita? Ipadas mulatan ti gumatang iti sabali at tersena. Ha? Ngimmi na tila ako na nana. Gimatangak nga rod iti 1 kilo atoyo idi kalman. Kat 245 ti singer na. Anya? Dahita ti pudno nana. Overpricing mat tila ako na ita. Iso ano di mo kayat ti manginaan. Gumatang kalatan iti sabali at tersena nana. Adumat dita ti mabali na paggatangan no bilang. Amangan kit dino na sabat mo ni Nana Tarsing di tadalan, tatang. Saan mo't anak ko? Apay ka di aya? Mas daawak na ang tatang. Saan mo tin nga umay gumatgatang dito'y tersena? Abangan no bisay. Busy. Anya kumangay ti pakabisyan na tatang. Walo saan? Abangan no adda ti impawit dagiti kabagyan na agrusiri. Iso asaanan o gumatgatang iti trisena. Nga ta, Dayta ti saan ta sigurado? anya nga ta numapanak iti ayan na. Itian niya kumaga po. Mapan ko sa rungkaran. Amangan kit dino at darikrik naon na tatang. Nasasahal pa anak ko. Siya akong ti makaamo nga agbantay iti trisena. May kamot, Ninita. Kumusta kayo, Nana Tarsing? Nasaya at mo't. Adda ka di masapul mau. Awan matkit di, Nana. Kayat ka lang asarungkaran. Nabayag ngamin asaan ka nga imay ititersena. Kunaklakit di ano, masakit kayo. Ay, kaasi ti Apo. Awan sakit ko, Ninita, balasang ko. Kinapudno na.
Mapanak ko maititirsinam idinapalabas nga aldaw. Ngam anya nana, ti ko na ni banaing kat ngimi na kanu tilakaw. Dakal kanu titubom. Ay naglukon day tatao. Jak amo adadadaulan nakgayam kadagiti customer ko. Sumot lang tinangag ka nga istoryaan na iti kaarubak ako marin na idinaminsan nga aldaw. Manulaang matsi sa nga pulo at tubok. No makapagsaw, kasla overpricing da tao. Ay, dadaulan nakpaykit di kadagiti customer ko. Kahit kumusta ni Tarseng dinita anak ka? Masakit ka day? Saan, tatang? Dukats ta. At niya gano'n ti makagapaw. Asan nga umay ititirsinam? Dadadaulan na kanu nga rod ti kumarik, tatang. Anya? Ti istorya kanu ni Mari baningkan kwa na, kat ngimi na tilako. Sigurado asaan laang anina na tarsing tinang istoryaan na iti kasta. Ay lawaw. Saan mo mo't nga ipilpilit tilakom kinkwana? Ay, jak man amo iti day ta Mari baning, tatang. Ay. Jak amo no anya a klase ti kapanunutan ti addaken kwa na. Bayamon anak. Di mo lang tanikas kaso. Stress lang ti maalam. No patulam ti kakasta klase ti tata. Ay saan, tatang? Kasaritak to ni Mari baning. No adda reklamo na iti presyo, idiritso na kanyak. Tapno maipalawag ko no apay akas jay ti presyo. Anya ti umay mo gatangan na natarsing. Siya nga kilo nga asin, asukar, kan mantika. Ngimi na iti 5 pesos ti nga kilo nga asukar, nana. Ngimi na met nga minti asukar. Okay laang. Agyaman nak tamaawatan nak nana. Nasken ngamin nga agnayo nak iti 5 pesos. Tapno addamot ti sukat ti bannog ken gastos ko Ay katuan na. Narigat mo't no saan ka nga agnayaw. Amangan no si kapay ti malugay. Wan nga rod nana. Sapay long ti daduma apuunan ko. Ay ipakaawat mong tulak ta kadagiti customer mau. Maawatan damot siguro. Uray no ipakaawat ko, at dalatamot dagiti saan ang makaawat, nana. Kas kumakin ni Mari baning. Day talang tirigat na. Ngam saan abalay. Kinapatag, kat saan ka nga overpricing. Si kamat ti lumabas na natarseng. Ha? Ne, anya nga ita inigama nakasupot. Di mo ibaga napan kagimatang ititersena ni Mari Ninita, nana. Wan, gimatangak ititersinan na. Ada ka di parikaw. Anya? Kat no nagngi na tila ko na. Napanak na kitsyenda iji ili idi Lunes. Kat manula ang tila ko da toyo ijay. 165 ti kababaan, nana. Adumot nga men ti klase ti tuyo baneng. Wen ngam tuyulat ta day jay, nana. Nakita tila ko na atuyaw. Katay may atmot nga min a klase ti tuyaw. Iso siguro anangina. Tanangina mo ti puunan na. Ay nanana, overpricing ko naklangarudan. Agpapauto kayo manan iti day ta aninita. Nangagaw timbagam kininana Tarseng itay bakag. Kat, anya ko maitano ng ngagmaw. Pudnumat anangina tila ko ni Mari Ninita ita. No di mo kahit ti gumatang iti kumareng. Di kan sumanaaw. Di mo unay tagreklamaw. Ta natural laeng nga agnayo ni Mari Ninita. Tapno at dapat ati kasukat ti bannog na. Ay, saan ka makauawat, Conrado? Dakkel ti tubo na kunak langarudan. Ay nawaw. Pinadas mo ka din ti nagtersena. Saan pa Padasam mo't tapno maawatam ti kumareng. No ilako na itinababa, tagitilako na. Malugi piman Rupat kwarta kit dia. No adda ti reklamom iti presyo tilako na. Idiritsong kengkwa na. San aday tamapan mo imarmarites iti sabali at tao. Kasano laangan, no maamuan na tararamidan.
nagagayam asyak ti kalkalabanan day tabaning nga. Anyat na pasamak ay, Ninita anak ko. Siyak ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shed itay tatang. Anya? Dayta ti pudno. Ay na talagang agburburak ti dangrak iti dayta tao. Husto ni Nana Tarsing. Ado tinangis istoryaan na anangina ti lako. Iti anya ba'y aga po, nga ramidin na tikas na. Ay, diyak amo tatang. Mapanak man iti ayanday itamot lang. Di kag tradarasudos anak ko. Panunutan pa alimbag. Doon niya tulong pangaramitan. Ni kumarim aninita at sumungan ba kayo? Ay nawaw. Anya ti aramidon day tao dito'y balay. Awan mat ti amok nga utang ko kenkwana. Ang mga nunadamag na anti, inwarwaras mo may papangging kwa na. Anya ko mati pagsakitan tinakam na ngay. Kat pudno mat anangina tila ko na. No nangina ba kayo? San latta arasunday ta? Tapno mapan mo imarmarites. Anya ko ma, ti bibiyang mo iti presyo na. Amo maya, numano ti gastos na. Rumwar ka di na, maribanin. Adda na patag pagsaritaan ta. Dayta, rumwar ka, tasang ti kumarin. Igamam to'y cellphone ko, Conrado. Ag-video ka. Ay nawa, apay pa lang. Kahit mo nga ibidyo ti bunga ti dagas nga ramid mo. Ag-video ka. Ay, Iti ay, kasta, ada ebidensya kung anyaman ti aramidon dayta ni Nita. Anya? Anya ti gagaram, mari ni Nita. Imayak takayat ko amaamuan. No apay anagado ti reklamom iti presyo ti lako. Ah, Ay nawaw, di ka agin didiam mo. Tanangag ko ti pagsasaritaan dagiti chismo sa iti waiting shed itay. Adumit laangan tinagipulong kanya. ita, anya kay ti pagsakitan tinakam mo, mare. Numanginaan ka iti lako. Saan ka apilpilitan agumatang mare? Kan no adda parikot mo, idiritsong kanya ka. Isumot lang asaan mo nga ibaba ti presyo. Ah, tapno ibagakkan ka anya, baneng. Sakto laang titubok kadagiti lako. Normal laang nga agnayon akmat, tapno adda kasukat ti bannog kan gastos ko. Tirigat na ngamin ken ka, saan ka makaaw-awat. Reklamador ka launay mat. Ay nawaw, di nakbugbog ka na kasta ta sa anak katulang. No kayat mo, sumurot ka iti tersena, ta ipakita ken ka ti resibo dagiti lakop. Ken tapno maipalawag kumatlaan ken ka, no ang pay akas jay ti presyo. Tapno inton sumaruno, amom to tilawlawatam. Puskol matkirupa day dyan ninitan. Syakit din timay na sirmonan iti mismo teritoryok. Ay nawaw. Dayta ti ganabom reklamador ka nga eh. Naimbag ko mama no reasonable ti reklamam. Saan mo? Takasla adda tinayon na nga apal. Anya kumamat ti apalak kininita ngay. Tijak ngaming kay king kabaka, umun-una ti reklamam. Amom mo ti sitwasyon ita, ngumingi na dagiti magatgata. Amo ka. Ala, ustaw. Tapno awanan ti ador reklamam. Di ka ngamin mapmapani ti tersina na. Nagadula, di mo ngamom mag. Alawinan. Siya kung tinagkamalay. Siya kung tidakas. Ay nawaw. Kumusta nga ti saritaan nyo kan banay? Impalawag mo ka rin kang kuwanan o apay kasi tayo ti presyo. Uwan tatang, ngam kasi iti sigod, saan ang makaaw-awa? Ay, bay amaw. Di mo latang digas kaso. Tapno saan ka ma-stress? Ay, di nalapanggapan ti umay gumatang dito'y tersena. Tatalaga asaan ko alakwan. Si kakig di mo anak ko. Kalpasan ti panang dadaal na kanya. Ha? Napuskulkit di ti rupa na no umay pailaong dito'y. Eh, kasanungan no ado tigatangan to. Uray saanan nga umay tatang. Narigat matlaang no gumatang dito'y tersena. Kalpasan na agreklamon tumanan. Agrek-reklamo kat di na ammo ti gastos ko. Laibos ka no tila ako damari te, si anap kay. Itidaduma kaya tirsena. Awan nga rin ba eh. Diyak lang sigurado Nodda ita ang damari ni Nita. Ay kat mapan ka Sikat mapa. Siyak nga minun ti bumain iti naramit mo.
Anyan tulaang ti rupak nga isahong iti Teresina na nga. Naa, para napkin lang tigatangam nagado nga ibagbagam. Sigurado na sakit pa lang at tinakam na dahi dyan. Iti inaramid mo bakit? Muto iti kwarta, ta siya kung di mapan gumatang. Nagsimple a gumatang laang di mo pa'y maaramid, mat. Ay, kaya nasasyape, ano si Kati mo pan amis mo? Handa sa magkumatang ninita anak ko. Mari Ninita! Mare, gumatang akman! Ay, nawo, ni magkumara ba ba na yun? Bayam di tatatang. Talaga asaan ko alakwan di tatao. Narigatan. Ang mga no agreklamon tumanin iti presyo. Yuhu! Mapamuki din ka sa rita anak ko. Saanan? Gumatang laangan iti sabali at tersena. Mapangkakide. Ang mga no, umay dito. Lusan mo asangoy. Anya ti aramidam dito iti tersena. Gumatang akman itila ko manapkin, Mare. Napkin ko na maribaneng. Wan, daytay night yos, dua apak. Pasensya kan, ngam na ibusan. Na, katno damot makitkita ka naka-display. Adda, ngam no si kati gumatang na ibusan mare. Narigatan, sigurado nga agreklamo kan tumanin iti presyo. Si kakit dimot, Mare. Oray manupay tigatangam, saan ka alakwan mare? Diyak kayat ti makangag iti reklamo. Ken saan aday ta ti makagapo ang mapanak imarmarites. Ay na, makapasurunday jay aninita. Di nakit din kayat alakwan. Ay, datati ka na ba ma? No apay ngamin, anagado ti reklamo. Kaya manula ang matitubo ti kumare. Ay, Huh? agreklamo akto iti barangay hall. Na. Sana nasayati kas tangaramid na. Agpilpili iti customer. Masul mo mo ilang abakay. Nagreklamo ka launay ngabay. Itak, si kapit nagreklamo di barangay ho. Nagpuskulo ba mo? Ay, saan nasayati agpili iti customeran niya? Anya ngayon ti usarak ita. Awanan na. Ay, dahil ta kumaati mapanuno mo mo asidag apaggatangan ti Teresina ni kumare. No kastang at dati ka sa pulang tayaw. Yung anya tinaramit mo. Nagado reklamo. Ano sa mon ati mapanggumatang ijada yaw. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo tayo iti presyo, panunutan tayo kumamat ti gastos kan bannog dagiti aglaklako. Kang runaan iti amin, no adda reklamo tayo idiritso tayo kadakwada. Saan kat amapan tayo istoryaan iti sabali a tao. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti umay mo ibaga, Mari Marlene? Kastoy ngamin mariglo. Planok ti agsukat iti cellphone. Ag home credit ak kumamanen. Ay, saan asyak ti pagsaludsudam, Mare? Ipakadampay nga umuna kanila kay mo, ah. Kung ngamin mare, saan aday ta ti parikot?
marigata naklaang ngamin nga agaplay. Kat? Mabalin ka di, akadoan nak, mare. Tay ay dimpay laang kumati usarok. Anya? Nagan ko ti usaram iti home credit, mare? Naimbagkan ka, amare. Tanala ka ama-aproban no si kati agaplay. Siyak tumot lang ti agbayad. Di ka madanagan. Ay, mabit lang, mare, Pagpanunutak pa, Sapay la ko ma, tamapagbigyan nak, mariglo. Agyaman nak launay, mariglo. Nagatang kumatlaang ti cellphone nga ara pa apo. Tin ka rin, mare. Wen, siyak to ti agbayan. Sapay nakangingin na ta cellphone, akayat mo, mare. Wen, tapno sulit mo't, mare. Mala, idulin mo pa nga ron iti box na. Tamakan kit dinumatnag mo, mare. Saan yun, mare? Igamakon. Anya? Di bale, taan na dakmat, mare. Sa dinaw tinagkapwam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami jo ijay sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Daktil ti panagtalag ko iti kumarik. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari-Marilyn ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawaw. At dam ti baro ang cellphone mo ba kay? Wen, clear ti camera dayto a cellphone lakay. Iso nga umay ka, ta picturan nakman. Ay nangalama itim bayad mo. Saan ang mabalin ang maamon ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dino adun tumanin ti sa una. Bakay, apa di ka makasumbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, tasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingarod kat na umaakmet. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Oh, kitain nyo Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisaan, tatang. Ay, Wayne! Nakita ko anak ko. Sana mga bulset. Ay, mabit man laang tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Panagkunam ka di. Kat matagtinan pa laeng. Ay basta, saan ang mabalin ang matagtidan iti kape? Wan no magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko laang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Kaya mabalin pa'y matidaan ang cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawa. Awan lat ibagayo, no di apay ngamin, agim matang ka iti baro, kat mabalin pa'y matisigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin ti kwarta may. Ay, natatang, saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone? Kumusta nga ay Mari-Marlene? Nasaya at mat, mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na, agpasentro ak itamare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga rin no kasta, mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako mare. O sige, hagan anad ka, mare. Sa di na tenda sa awak tatang. Nagpasentro may. Apay ka no. Gusto tinanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. No kasta. Home credit gayam tinagkapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Nga tilakad na ita. Mabisina ko nga gurura iti balon ko.
Tagayam, awan ti mauray ko. Ang mga nalipatan na nga imbag ang garak ko. Naimbag lang tanagawid ak tatang. Mabit lang. Sabang kita sana kita ka nam. Agyaw naktatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagawa. Alangaw, mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Lamok ko ba? Siyak ko ba tinang itudod itibalon mo. Anom dagit ang kaldero, lakay. Paglutuak ba kayo? Agnagadak pa'y maniti kalapaw tayo, iyabang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag tunggal agsapa kang malang. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Nga mga mabayag anak ija. Adumag gamin, tinaskin nga ramidag. Itulod ka nga rodeng. Saan yun? Kundi tulog ka pa ila. Kabaylak mo. Mapangkagit dito ay ni nanay sing. Tatangtanan nakakano. Apay mga insakom, dagiti kawis mo Marlene anak ko. Ag naidak pa'y lang ang igay bangkag tatang. Sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak ijay. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na tatang. Anda ka diti parekot anak ko. Ah? Ay awan mo tatang. Sigurado ka? Kaslasaan mo ito na normal ti kasta. Anya asaan anormal mo ti bagbagam tatang? Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kasta ti plano? Awan marami na ko na. Ala, mapangkagaro na eh. Anya tararamitim diti bangkag bakay. Dituyak matin nga ag naid lakay. Anya? Tapno matulungan ka ah. Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga anya tikat mo nga ibaga ka niya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ng ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay lang ang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan a maturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dito dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alang araw ka. Ngam agan-anad ka ba ka da? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay nawa. Sige mga Marlene anak ko. Sumaga. Agyaman naktatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, maturog kan dito ya. Wen, dito yak pa'y amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, naimbag lang ang taninayunak din luto. Di unay pigsaan tatang. Ha? Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ma. Amangan no adda makangag kada kayo. Ay nawa. Kasla damat tilam-lamang ang anak ko. Agrubwat akong tatang. Ay, naturo sa na ya. Alas 4 iti agsapa. Ay, nasama pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkape ka ka day. Agkape akto ijay bangkang tatang. Luwapay kami, namasapol ang masapa ka ang pumaraw ah. Kas na ko nakitayan, jak kaya ti mainitan tatang. Alang araw, pakirikip mo tininaw ah. Itay pa'y adi ka matagtagare, glow anak ko. Apay ka day. Ada nga minaawat ko at text na lang. Saan ka numatan nga agbaybayad ni Mari Marlene iti utang na iti home credit? Anya? Kan nabayag mo na sana mablabas dito'y balay.
Diyan kung makitkita, nanang. Na, sa dino kumangay tinapalan na. Diyan ka mo, nanang. Di na matrip-replyan, dagiti text ko kan kuana. Ay kat mapankan iti ay anda. Kasano no awan ni Jay, nanang? Padasam lat ti mapan Narigat mo no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti dayta home credit. Ay, day tangarod, nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung day Jay ako, mare. Ano ti masapul mo, Iglaw? Ada ka din ni Mari Marlin, tata. Abay, ada ka ti masapul mo kayong kuana? Ada kami naawat ko a text iti home credit. Saan ka numatan nga agbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka diti ayan na ita. Di namat kami replyan dagiti text ko kan kuana. Anda na iti bangkag na. Simburo kanila kayo na. Anya? So, may lagaya makayat na taglay ni Jay. Tanda magamatraso na kayong ka. Kaano pa yan na panijay, tata? No, dahon malagay. Imay nilabay. Nasapa mo man ang pimanaw. Ay nawaw. Anya nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na ita Marlin iti parikot na. Mabalin ka di akaduandak iti bangkag na, tata. Agsasaruno ngamin ti mauawat ko a text. Amangat nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayan. Anya ter aramidem dito kay Mariglo. Ay nawaw. Painosente ka mat, mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko a text. Saan ka matgaya man nga agbaybayad? Ay ikwa ngamin mare. Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pailaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan amare. Ilamlam mga naksamat tan, mare. Ay pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit, mare. Diyak amukan ka, Marlene. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y layang iti day ta home credit. Tidakas na ba'y, nagan ti kumarin tinusar mo. Pangalaan nga ro din, iti pagbayad mo, Diyak amo lang kay. Agawad ka pa'y layang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglaw, no anyaman ti parikot yo. May pasubo pi man ti kumarin, iti kastangar aramidon. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y layang nga. Ibayan mo pa'y layang, dagiti ginatgatang mga appliances tayo. Kung saan, itin mo kinkwa na dahil cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga ro, kat agin uutang ka, di mo magayam kabagilang tagbayad. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangala ko mga iti kwarta, gatawan pa'y mo't ti mailako. Mala, agawad ka pala, tapag saritaan nyo dahil takin ni Mariglo. Di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod ken ka diti bangkag. Ala, agawad ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Apay ngay mare. Katuan tasya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat kamatan. Itad mo kanyak ti cellphone, tasya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol, iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay mare. Ay, pasensya kan, Mare. Gamawaan ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. No kastat ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalak ko kan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay nawaw! Utang kat liklikan. Panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga agpawit ka, piyanak ko? Saan ko pa'y ngamin abinayadan ti kwarta abinulod ko kada nana Dominga? Nakapawita ko, nanang. Urayan niyo laang. Ay, agyaman aklaunay, piya. Awan ang yaman na, nanang. Anusan niyo pa'y laang timpawit ko, Ada kami nang usarak iti daduma sweldo. Wen, mangipawit kan tumanen ano ang sweldo ka? Wen, nanang. O sige, agpakada akon. Ada pa'y papanan mi iti amok. O sige, agan-anad ka anak ko. Hello, Pia. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at mat, anak ko. Naalayo ka din, ti kwarta ngayon pawit ko. Wen, naanakon. Bayadan yung arudan ti kwarta binulod yung kadanana Dominga kan tata Cipriano tapno malpasan. Wen, amo kun dayta. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Sige nga arudan, nanang. Agpakada akpay. Adupay tinasken nga ramidag. Okay. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga imay, Nana Dominga. Ay, ati masapol mo. Nalipat ang samot tin karim kanyak nida. Ha? Saan ka diya nagkari ka abayadam itati kwarta binulod mo kada kamay? Ay, nanana, pasensya kan Awan pa'y ngamin tinaipaw iti anak ko nga trabaho ijay abroad. Kasapulan mi mati kwarta. Makauray kayo mat Awan pa'y nga ro tinaipaw it ni Pia. Mano abulan nga gururay nida. Anya ngay nga ro ti maaramidak no talaga nga awan ti maibayad ko kan ka. Ay nawaw, kasi ka pa yan ti makaungat kanya. Naunag may tisinaay mo ba kay? Nakasingil ka kaday? Nagbayad ka din ni Nida? Saan pa'y nga rod lakay? Anya? Apay ka na? Awan ka no pa'y ti impaw it ni Pia. Nakita mo ta nagpaili din namin sangal daw. Ay, nagrigat mo't nga rod ama singer. Iso pa yan ti makaungat. Kaya baro man ti cellphone na. Nakitak nga rod itay lakay. Kas langingi naan ti cellphone na. Makitam na ita ba kay? Pangalaan na kung may tigatang na itingin na ng cellphone. Kaya hawan mo ti trabaho na. Mumuna akarumuar lakay. Mapan kami pa'y makitangdan di talaod. Nasa papay mo, Dominga bakat. Isu nga mintibilin ti pakitangdanan mi lakay. Masapa kami amang rugay. Tapno masapa kami mat nga agawid. Aglalo pa'y kat matutudo ita. Asino ti kadwa maya? Ni Buboy lakay. Naibaglaan nga damay gatang iti masapsapol dito'y balay. Saan pa'y mat nga asino katanini dati kwarta binulod na. Sigurado ka kada, kabaylan bakat. Ay, kat anusan alakay. Agbisinta, nusanta nga agtrabaho. Sige, mapanak tumo ti tenda parinik maramdama. Isupay ti itangdan na kanyak amang repair ti TV da. Muwan, mga nakapay nga umuna Adamat inlutok anatang. Isupay laang ti anusam asidaan lakay.
Nana Dominga, anyang aminin di ko nam itay. Iti ayan damanang nida, iti kalman, iti agsapa. Mapan ko kumasingiran ti bayad, ti kwarta binulod na. No kasta nga ro, ang mga no si katay nang bugbugkawan na iti kalman. Diyak lang amin maawatan ti pagpakana, taadda mo tar aramidik iti kusina mi. Ay kasta nga rod, Boboy. Nagungat pa'y kanyak. Iti kasta nga idatyo, bugkawan na kayo pa'y laing ma. Awan pa'y kano nga mintin pauit ni Pia. Kasanong awan ti impaw it ni Pia? Kasta imposible madayta. Nakita ang nagpaili din namin sa ngal daw. Kat adda ti baro cellphone na nana. Itay pa'y ama kadlawak aboboy. Ha? Anya ti sirip-siripam dita Tapno ibagak asaan asika ti sirsiripek. Manang nida, feeling ka man. Amangan mat no dagiti kawas ko a branded ang nakasalapay ti sirip-siripam. Ay na wow. Pagan ano kumamo dagita branded abadong. Saan ko akabailan di kasta. Simple akla nga tao ngam at least. Awan ki utang ko. Kaslaad da kayat mo asawa na. Nasaysaya atin simple ti panagbiyan. Ngam ti agba ni asosyan. Ngam aguro-uray laeng mat iti paw ti daduma tao. Umapal ka lang ngamin. Tawan mangipaw-paw iti kwarta kan ka. Sana ka na apalay niya. Napigsapay man. Kabailak pa'y dagtrabaho para iti pagik. Sa may isa, di kaya ti agbalin apalamunin laeng anya. Na, patpatamaan na ka di, ha? No napasagidan ka, may salaang tikat asawan day tama lang. Manungal dawon ti napalabas. Nga mawala tamad ti ko na ninida bayadan na ti utang na pa kay. Hay nawan nga rod lakay. Ay. Diyak ko magamin ipabulod kan kwa na ti kakayso na kwartata. Gam na siyanak. Takuna namat akasapulan na launay ti kwarta. Amangan kit din o dati kontak ni Boboy kan Pia. Apay kumalakay. Salud-sudan ta ka ba? No dati na ipawit ni Pia. Kasla imposible ba? Manun abulan ti napalabas. Ay, wan nga agpaysaw. Saan ko ang napanunot day ta adagos? Mapanak tuman, iti ayan ni bakla inton madamdam, ah? Wen, tapno mo tayo. No sino tagul orbaw bakal. Ay nanana, no amuyo lang, nagsungbat kami kan manang nida itay. Ay, nawaw. Anya manan ay ati sanyo ang nagkinaawatan. Feeling mo kami, ipagarup na nga apanak dagiti branded akawas na, anak kasalapay. Pagan anok ngay kumati branded abado na. Ay, kontrolam tangiwat mo, Boboy. Ang mga numangag na ka. Sapay agkaruba kayo laang. Uray, puno man ibagbaga. Anya nga minute ka sa pulan nyo aya. Ay, saludsudag ko mano. Ada kontak mo ka ni Pia. Handa, apay ka di. Ay, saludsudan man. Nupudno nga awampay ti impawit na akwarta ka ni nanang na. Ay, uwin nagpaiso niya. Naman, i-message ko man nagpaiso. Amangan matmata muna. Kat nakabayad ni nanang na. Ngam saan pa'y matgaya. Kumusta nga, Boboy? Nag-reply ka din ni Pia. Wen, ngam, madama ka na titabaho na. Agtawag to ka no numalpas. Sige, urayag ti awag na. Wen ngam agtuga kayo pa. Tagbuya tayo iti TV. Ay, wen man nga agpaisaw. At dati ka mo titi kusina. No kaya ti tagmerinda na, mapantoy laang mangala. Ay, madamdaman ton, Boboy. Sa anak pa'y matamabisen. Sige. Mapan kayo lahat iti kusina nung mabisin kayo Di kayo babain. Saklaang ti tao dito Hello? Ay, sika ka din dayta, Nana Dominga? Awan, siyak daytoy, Pia balasang kaw. Ay, kumusta kayo, Nana? Ay, nasaya at ba't balasang kaw.
Ay, sigangay. Kumusta ka matan dita abroad? Nasayat mat, nana. Aywan gayam. Sinukatan ka din ni nanang, ti kwarta binulod na kada kayo? Saan pa'y nga rod balasang kaw? Iso ti makagapo no apay ang nagpateksak ka ni Buboy. Adamat inpaw ito nga ibayad na, nana. Ay, awan pa'y matiin yawat na. Makaungat pa'y kanyak no singirag. Anya? No, basta. Anya nga taman ang tinangigatangan na iti kwarta nga inpawit ko. Ay, pasensya kayo na, nana. Sana bale, inton sumaruno, idiritsok tulatan kada kayo ti kwarta. I-text kunto ni Buboy no makapawitak, nana. Ay na, agyaman na klauna, ipiya balasang kaw. Nakontakyo ka din ni Pia, bakit? Wan, mangipaw ito kanumanan. Idiritso na kanu kadata. Nasaya ang mga rudukas ta, bakit? Tapno at damat o sa renta. Ay, naimpagpay ni Pia. Uy, nga ron, bakit? Nagasat launay ni Nita itanak na. Iso na lang. Takum kumporme matipang usaran na iti kwarta. Ang maipaw-paw itin kwara. Ay, day tagarod lakay. Mayat ti biyag na ditoy. Ngam agrigrigat mat ni Pia nga anak na ija abroad. Agasam ngay day ta. Saan nga ang trabaho? Ni Pia pa iti agbayad iti utang na. Narigan mga mintagsasan maminsan bakit? Ang mga nula tao pa ito mapadaksan. Anya ti umay mo ibaga, Buboy. Nana, ada ti good news mo kata kayo. Nag-text ni Pia kanya, ket adda ka nung tinaipawit na kwarta. Siya akong ti mangala. Ay nawaw, ay agyaman naklaunay, bakla. Awan da nyaman na nana. Pagayatak ti tumulong kata kayo. Ay, bayam, ikan-kanto iti gunggunam. Umalayin ka ti kape. Umunag ka garuda, hintag kapi tayo pa eh. Tapno maramanam ti inlutok asuman itay. Naibusan ti impawit mo a kwarta, Pia anak ko. Kaano ka di manan nga agpawit ka? Ada impawit ko, ngam bayad laang ti utang mo, nanang. Indiritsok kada nana Dominga. Anya? Nasaysayatan ti kasta, nanang. Amangan no saan mo manan nga itong pal. Awan ka di ti panagtalak mo kanyak, Pia. Ada nakadamagak, nanang. Pasosyal kayo kano dita. Saan kayo kano agtrabaho? Pudno ka di? Ay nawaw, asino tinalaing anagipulong kan ka? Dayjay ka di abakat Dominga. Sana ni Nana Dominga tinagipulong kanyak, nanang. Pudno ka di tipulpulong dagiti kalugaran tayo, nga ururayim laang ti pawpawit ko a kwarta. Di ka agsao iti kasta, Pia. Tano awan kamat iti ayan mo ita. Narigat ti biag dito'y abroad, nanang, tapno apmuyo. Ha? Siya pa'y amis mo nga inam ti imutam, Pia. Pia! Pia! Agpudno ka man kanyak, Nana Dominga. Sika ka di tinagipulong kini Pia. Nasakit ka di tinakam mo no maamuan ni Pia dagiti aramidam ditoy, Nida. Ha? Sumbungera kayo matlaunay. Ay, no syaktisi ka. Maasyan ka kumamat iti anak mo. Usaram anasaya at ti kwarta nga ipawpawit na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Maasyan ka kumamat iti anak mo ah. No kasta. Pudno, ada kayo tinagipulong kini Pia. Di ka ipabaso na kasta, manang Nida. Anya kumatiam mo ni Nana Dominga. Kat awan mo ti cellphone na. May sakamat, Boboy! May sakamat aman nakibiyang! Amo manang Nida. San anasaya tinas na kararamidam. Pasosyal ka launay. Sa isiyang lang di kwarta nagbanugan ni Pia. Ha? Agsardeng kan, Boboy. Sana bali, tanabayadan matin ti utang na kada kami. Bakit? Nalabasak ba ni Nita itanda Mrs. Cross? Ay nawaw, ang mga lunapan manan imutang. Agruruot magpakit. Aya, Well,
Nakabiri siguro matay na dyan. No awan ti impawit ni Pia kwarta. Ay, nasaya at matkarod no kasta lakay. Kaasimat ni Pia, no sa isayangan laang ni Nida ti ipawpawit na kwarta ka nagitibanag nga awan mat ka-is-iskan na. Uwan karon ba kay? Naimbang ko na kuma. Amakan na damot turnong na. Ay, pudno launay lakay. Dua tawanan ni Pia ija abroad, ngam awan pa'y laang naipundar na. Oh, imawag kang Pia. Madanhaganak ngamin bakla. Saan mo asungsungbatan ni nanang dagiti awag ko kankwana? Amang ano naupay mo idi sana ka nagpawpawit iti kwarta. Anya nga oras na imawag aya. Itay laang. No itay laang. Amang ano busy ni Manang Nida. Iso adi na nasumbatan ti awag mo. Busy? Nakitang dan ngamin kini Mrs. Claus. Nalabasak nga gruruot itay. Pudno? Wen, panag ko na, nakaamirisan ni nanang mo, Pia. Diyos ko, agyaman aklaunay no kasta. Agyaman no kasta. Ipadas mong tumanan nga awagan, madamdama. Hello, Pia anak ko. Kumusta kan? Ay, nasaya at mat nanang. Nabanugak, gaman anusan Da kayo ngay. Saan yung matasinong batan ti awag ko itay? Napanak ngamin iti ayan ni Mrs. Cruz itay, anak ko. Tinangdanan nak anagdalos iti paraangan da. No kasta. Pasensya ka na, anak ko. Pasensya ka no sinaysayang ko